enti me so spinal cord dompen aya ahwe ne ye na se how be mu a ba herbal center ama bobbo me aya hodo aye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yagye abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti ba bibia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye wo ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu ba bia wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ba herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma Ashmama emamu nyina che ne mama KOOWAA edmo ba KOOWAA Jumadis wo KOOWAA TV and so oba de de ache me no mienu se moja e de afusane e wo yemu a na de aseda chenchrenche de be ma no sanse abranyina oye na nadoye wo ho e mayeda minim se jiri ni bi ebeji me se amen if we say papa no why de enye ahode enye sika enye position enye chese eti bia bia ye wo mo ne mum ni nyina mu no eye na daroma na wama yeti senia yeti me did Diane eduhene but then from now till 8:30 a.m. and I say 8 a.m. yes yeah the coach video and bro you streaming live on Facebook KOOWAA TV GH KOOWAA TV GH or subscribe na afi wa share ama fufo so ensa accommodate omo so a omo ehwe o TV no so no KOOWAA TV sanso na home TV so obetime ahwe ewo ho well yafa as the PSA emma aboafo abribia no womo egibre etabri womo sika twitwidie eso yasne emedudwumede ebrel asida enkoma CJ fashions kumasi amekom ora kwame asamwane ne team a womo gibre ehyamatade every single morning atade bia obeta wo hye no wo de kodan CJ fashions or the bitches say obepama ma fe all local fabric clothing fabric bia ekura no fa kodan no na chese ontwetwon ema wo ho enye fe enwe suit time cry event bia wo ko bia no just go there obe make sure say obe sisi amu akoma atoyem Mr. number is 0268505021 call him now 0268505021 or friend on Kwadia or say oh chichi any benchi mukra na o place caller and no one say or no aba beji no mano no akwa kama na odi abroad London 4 bar American 4 bar US 4 just baby tokru biemu fakwadano na oma won so ohun enye fefefe ya fast debut me ema ba achem 4 bar enompe ba enkase ba epilepsy ba ujonku enfa unantia sebieson sebianyado eya na woka wo mukakra mesro fakodan herbal center odinobuna ha mind don't see ebechi wona no me say ochi wonan e de mawa wo ho eho wan ha obeka say ye chi no e wo ye konfano chimpo sebi e na emawo efise ochi ni ye amakoma atoye ma wontungusu ebium sanso e na ebi akobobo kase ni mu abupen bonity dislocation of the arm the feet and I said the back what the ana say obeko ba herbal center na wasaya de no ama mama asebi son why dey talk ma wont me for dey bia misisio fani nyina akodan eye achemfo ba na omwa efise adomache de no obade no e de ache no enti eduro bia ode be kan no enya ade ayade no be ti se ne tie no de biara da ebe firi so ama won so no wanya wanijie kumase owato nso agogo ayarsabia na chi sanso e na kopiem e won nkran eye tama community 16 Bawa City and afe sunyane area 4 magazine and obe ho eye ba herbal center also fi chichire benche mu na wo ba baby a obeda any problem or VIP ward or female ward and or male ward and as a special ward entimi sawada say odwene say mikopiem kumase a ehe na meda me pa cho tumuda kra if we say we see baby sochi e ho e de twen say oba ode be ma amwada na wasaw ya de amakoma to yem opese yo massage be yo ni na physio ye betente wapo no nyina amakase no esisi so amakoma ato yem numbers ni really e wo eye screen ase na wafa
na one no atwetwe nkomo emwa bia wo pɛ no banchemfo se ode ebedomo fefefe ama won so wutirim ayode ye fast da bio me emma eye odifo na ye ba Japan kro papa ye chiao a ensa ye ko breaking mo nyina no eche se oda so edi echi o so miyimu na makohemfa meni ba bia akọ emu fie ho a ena mete odifo aseda enka papa o so di hye bia na adwi mu ka no oye ni nuoma ensisi so kasa na ye basabasa dress na ye basabasa wotimu se enuoma enkoye na no me se abrante bia mi hia no pa wahu edua ya ye de kiba bi edua na ye chichinga edua no ena watan bi baye miensa odi ewura ni tim ha sese bebre na me se we dey dey ni me hwe ne sanka ka me ba be ka se bra na dey na ade a hye otimi later am so akosia si break twi break na wei enkoye me srawada sebie so me nsada me nsayem enye se me de behu me de yade ebe ka me srawada bisa slow biom odi hye bia sate bia no mu eno wo no fa ne koda na eye odifo na ye boa e wo Japan krom na papa ensa ne yade ma emo akoma entime enso yem enye gya ho obese yade na ma me so besi abrosan taso be enan na odi beda papa na se esanse obo adwuma the numbers no etwabu frede e wo screen ase afa na wone no entwetwe enkomo na onye omwa ena no pay aboafo mo tebro sika e de aso yasne ama ora samdaku me director abetna fidie na chi ene ono a ena chinchim no e de ama me na wesan abo me action na chese opiatum na me nso makasa amo atonka wabetna sansa me director ba ko pe eye ochi no ozo ono so ginger camera na chi dandan noma e de ma me ema abe nso so esi akosia why ready ye ko na chese ono so aboachidom ewachiri ho ama ya betna ha ena no permit a enya me nko a ena me say asizo me adorable the nation's uncle ma de nyina owa ha na ansana mema na kwaba no me pa cho me so asembi wati asembi ana mpenifo ka say entem ana say yeta ka say entem fast nimsa wati down so wati na se won tanti a ene mekao me pa cho eya na nipa bi ho no ma opentem enya ade bi e wa abraboyim obi ho a adwuma sebi otimu no opentem enya no ho meken obi ti adwumam ye bi adwuma ama masa ni ti akire o se adwuma ya media nemum media hye wonsa opesen fa so nyina no eba ono a sebi o hwe adwuma no so no woni mra no ho wa abra adwuma ru an kwa nka ono de ensem fata se emfaso no kra no onya bi anampo one ne chempe because of pentem enya no ho medofo se o pentem eya ade a edi noma mienu ene brew ebi ebeboa o ebi nsusu ana amoa o anything minima kwa bia no pentem akwa bruchiri na bruchiri no or try more than 7 times na onya o try baako onya second onya third onya de toso 9 enum ensia ekonso ena onya visa no ekwa bruchiri na okodra bruchiri no ekise no onya sika o sika nkasa you can say somebody is richer. He was absolutely rich. Chese o sika nkasa masika so fefe e won ho enyuma bie e wo Ghana ha ohia hwe eduane bia opebi otimidi car bia opese drive bia no otimi drive but then so wanya sika de osede bia osem tukwan o try ya wanya 7 times onya ye no no kopiem e wa bruchimem no okopiem no woni ma de esiye me pa cho electric ene shocking no ene saying streets are also across so enu kwan senke wo say across because electrify ni nyina no onim across ya na panyan electrify no ena oye nyamedia ya de ni funu ena de ba Ghana maybe sawo or try first second third fourth fifth sixth seven ni na senke wanya no tan Ghana enka den ka sefata na senke bia enka electric anko shoke no ama yamfa ni funu enfra bruchimemu amfa magana ha na nso wanya sika ne de oti abruchiri de obekobi ohu de kusiye obi ho a
Osi me power de menya 35 years menya 36 years ye nware me menhye kawa menkrofo hye kawa ena menhye bi enti pressure efie busua ma enti onya 35 unya na anwo ena oba de o betwa mo ena onya 30 nti bu power de bi nware abusia pressure na for pressure if we say na dan for benya 28 years 25 years ya ware no ono ye nware ni nti chenchina ntwan opebi obetutu mrika sa afi sebie son sebie nya ado behwe no akofa amroba na de anim gwase na de abefie me pa cho senia wotie bia no mo ani so na kwane nkakra obeti kemu empentem ka say we drive you don't know how he or she made his or her money and as wonim confirm so a oto ka ni tinem opentem ebi a we de no akopiem sikadru scam any ade afi na onkwa na obade de ma wasase wesu no na wansimi ani nyina mesrew se fa brebre na ko me na natiase asem bi oka kire me edamitirim ojakosia kwan tentene enchia esisi enti o ko baby asusu fa shortcut eya fa kwan tenten no so na afa kwan tenten so a enchia usisi edamitirim na ma me so ka e ma meti enti mesrew won so fa kwan tenten no so na wo bedru enka se open shortcuts what am I say enye sa anhwa na kwantia ye say eyomuso mimse kakra maka chiro obefa ye nyina ye de bititi onfo ama ya brabo no ai kama ofa machio ya go is that dan this is the service so nyako ado ma mnyime na ya da oba de ase so de enen so ache boko my motivation giver me solicit na mu so oba de ada ma betumani a wote ha na me ban terms am betu aduma wura ene na pamfo a munze urade ne yadini ye sa pepe aya so say nso ko e Facebook na munzo musu dimidike be sa enya so oba de o man ne nkwa ache na dan wasema wo kan na chese awosia agume kafra on say de topic ni say ni aka de mawi a say de obekọ ne ye wa ntu so de awurawura ba bia na me kwa mini idea de urade nyankopon wo nhira so dan ntem a ye kan wase mbapati ase no kan wase kwaku ntem ye bere wo so ye obuza abe na me ntiase eja wasoma me na aka se bere ye ntimi ngodi agora na sa me na misa asa na ma adwene cheme amebenyini ne mate ntem ye bere so ye asemo na wo ka no ase oti ase onse na kakra ni ane ye nyina ye adwuma ye nim se ye tumirika akoye nim wo fi antuata na sebe abamu asie oti ase ye welase kofie but etimi nya bere o ma ye ho no ano ya sa besi kwan mu a wan hwe yi a wona na nim se ekote di mirika eko no ebire bi beba overtaking betima be ya adwuma ntu nya mmerema ho a ade a wo ye bia eyeyie minima kwa bia ne master ye fitani kase mechanic a na nke kan se bia bitize kumase akomazi ho a omo na wo asase mo omo wo dan mo na papa ne ye kalabula to the sense one ne ye adwuma so be mo wadidi pa de bi nsi eja kwa bia aba ne nchen a no waja adwuma no wokọ akura bia aba ne nchen a no waja adwuma no wokọ na kurase ni ba ko ofiri ba bitize mikro mbedi akọ e ba ye ena ne papa ye ni bia won fa ho no de ye jimi no namo enti sabe master fofo grant mi kan se wo de omo ba ye omo se ya no omo gotena ha unya sika ye de bo brada pastor ni tim dendende o kan no asere no watwam no madina tem one day omo ye obi ka awie master kotraba ene adwuma mo de sika ba ho because adwuma ne so master tisi kwa so a ena sabi atekweta bi nso ba eni break ate master atiesim atekweta betwifa master so ebi akete bi ye bobna oh master wo afra busiafo nyina ye wie ya omo ya asase a man ne wo mazi wa ye ntimi nhwe so obi maje ne yiri nim fita adwuma ye ni nua bi anim fita adwuma ye dan ye ni a eza akura no na ye adwuma cha obetimi ahwe ho eme enye asase ni mfiri omo nsa afra busiafo ne traze akrache isa adwuma no wana wo se de show nsa ne ye be sere wo se o master yere ne de okobi adan wani behwe no adwuma na be ya akura ne de klasi ni obe da akode proto magazine wodi ase edi tom le bi na sebe boko to abrabo mu a faso na bia na de kase ne gidigidi ye pa ebrewo eno otwen honhom no wadi asem na se but ye mu bebre ye ma me no ma top pressure men ne ye ma me no yale dadam because of pressure om de ma ye ko ku hweu ni aketoa no de wadam funa ne wie school no ama akwa nso de pressure de okoya okwa schedule ade se chodo ma me ba jo ma me ye jimi ma me na top pressure ma ne ba ko ye ni jimi na sika no aba ye be se
obi si abrabo kwa so ahwe hu se nani da ho unya hu se nani da ho agya no na de won fam kakra small time is on the way time you will get to the place where you want him or her to go. I love your English. I love it when you speak English. Oh my God, I'm so happy this morning. Well, you're streaming live on Facebook, KOOWAA TV GH. Therefore, GH na so Sanso and you KOOWAA TV live on your television. Sanso and I say home TV. Obit me I share ewo wadaro ma share. The WhatsApp line at your screen so enti wo dia say odo messages ning na no ebefa ho na ya kenkan e dia ma. Latter part of the show so no BB lines na tum na won so wait me afre. Na story say di ben nyina no. Also watch the wajin Eddie afam. Quickly, me monrem na me fa first story na emrewe enanope. Na during the week, medafo ebeto just say Prophet Nigel Gazy ene ababa obi edam paswa na on shatade atade e hye no utim say or topless. Ne suri nyina no utim say egu ho. Amanfo tabri ya no mo say na slay queen ben ena sofi ene dam pastor say bio echo viral I say eliki na sofo de eba ne sen na ne oba kwada mpasoma eliki satum say eni gie de nya asem keso na wo hwe senia na oba ne kra gina ho na obu ne mu esa tutu sebie so sebie nya ado ne pane ade ade utim say na enye nika amanfo etabri ya no asi ho etwe ne sre ene abasa na wei ena Prophet Nigel Gazy aba abonten or the explanations near the nyina aba betudwa isan se ka kum ye kwekwe no mutina medafo yenko nenko hwe video no na yebra Sandra, then they see it. Video need a man posty on my phones because we know your videos. No, relax and relax cry. So say why a superstar with it 12 hours? Why a superstar? Help me too. Then they see it. I'm going to phone. Okay. That's okay. The man will be that's okay. Omojo phone. Okay. Ebane send now let me try a picture now. Now who did it me bound chair office. Okay. And I'm seeing a video when film now na me dey play on ball. And I'm no hear video by phone. Okay. But man post it on my phone best 1 year ni. Into me name the outside. I ain't go focus away me now, but we me offer. Now you gaze and a spank. Hey, some more. Enti then I be catch my sorry, but then I be catch paying for then I be. So cost ndi me offer because asem no kind intro and ya no kre or ya me offer. They be am ba ne nchen and more nkofo en chamontro na mu betieti omo. Or ya Nigel Gazy na me offer. Enti me pamucho. Be Prophet Nigel Gazy. Prophet Nigel Gazy. Enti pamucho dia mo kan ya no kre. And I'm Mr. Mu say me do. They be amu say me offer and pamucho munjai. Okay. Sremwa. I am me offer and I'm yes slay queen. Sa time na be post. But see a dem massacre. It's me pamucho. What for you to so cry again? Okay. Sremwa munjai say na mugu enima Mr. Okay. It is me pesa o san make say ne kanimbria. Sana asoko be work as ya no ke obede kembo nimbria ta kembo enim ebe sane pila don ni me bembo video abo working okay mo be dey to kwa some be ke o de me mpina okay me offer okay that's fine. So those who understand our language say it in English. How did that go out? And say it in English. Okay, I came to visit my uncle. He was eating. Okay, I wanted to take a video with him, but he didn't allow. He was laughing, so I threw the pillow at him. Then I did a video first, and I didn't posted it. So I don't know how the video came out. So I didn't post it with the blog at I didn't post it. I didn't post it. So please, I'm begging you. He's my uncle. No bad intention or something. Please, he's my uncle. So what are you telling the church, my fans, my sons and daughters everywhere? Okay. So who is this? That's my mom. That's your mom? Yeah. Your biological mom? Yeah. Efwa Lydia. Ekuya Lydia? Yeah. Ekuya Lydia. Okay. That's my mom. Chris Abbey also bra. Chris Abbey bra. Come back. Hey, some more Ghana for. Sister. Ghana for. So Chris Abbey go down. So who
Okay, that's okay. That's okay. So watch me, Christabel. Who? So Sandra, who is Christabel to you? My little sister. My backbone. Your backbone. Yes. Christabel Mentano Becken. 200. That is Sandra, the so-called, quote and unquote, slave queen. She's not a slave queen. She's my niece. She's my niece. That is my niece. That is my niece. I never call. Thank you. That is my niece. Watching you from Afghanistan. God bless you. We love you, Daddy. Thank you. Let's get to 300 and let's share it. That is, so I'm in front of my church building and I'm here with my sister, my family members. Kelly. Nigel Jersey. Anna. Who is he? She's my niece. She's my this. Okay. Offer. Offer. I don't want to comment. I don't want to say anything. Majama. Dan. Papa. Awurade Nyankopɔn nhyɛ onipa bi a wɔhwɛ na wonhyia no kwafo a omuhu na asɛm a omutimi ka no korɛ nkontompofo a omusi no kure tiri ase ne Kristo ntua omuka afi Awurade manipa ohunu no korɛ a wontumi nka wɔmmerɛ 2022 kura no me a ɔmfa nkyekye sa ankɔfo no onipa bi onim sa ade fitaa ni no ɔbɛyɛ sɛ we de madamfo no wɔyɛ me wɔfa wɔyɛ me papa wɔyɛ me sɔfo entimi nka na wo kan wasa bedi watam sa afo no suro kunkyekye wɔn na omani ntimi mfantoma pamfura danyan da bia mekasa me no nam metuma yɛ mfonso bara yɛ wasade yɛ sɛ ɔka manim onipa bia ne waka nanim a ɔpɛ ebi kwa metimi no agree ba me wura dem a meda adwene ho sa asɛm a wɔka yɛ no kro sɛ mefa ɛma no mu abam me sa de ne mu abam meka obedi matam yɛ bɛyɛ later ne ayɛ ne sɛdeɛ ade akyi me ho a ɛsɛ ntime sa afa kwan foforo so aka sa ne yɛ bɔbra diana me nkasa me kasa me ha me wɔfa asefo na atu a certain level sɛ me ta wɔn ba no kora bedawa yen hwehwe ne yenka akora kokoye obekasa yi so odane firi burofo na obetwi a utumi se ne twi no kora mu nna ho yeah wodi asem na se dan wuti kuro mu ayi trap interview ayi so a wo kan zema utumi kat itakura de on from say mfante wo kan burofo no wasa katwi se wo bo ase kasa kora nka bekanka me pato echeza se nkuro num nyina wana wo fire yeah ejisa be okofa ne betena ho na obusa no kuro mu kasa na otimi di yi ano a na chese sabeta frache oye obusuani dan ni firi go so ye wo kasa bi ayeka me kasa ma target ga bi wo go so amanya no na abrabo na beda no ye TV presenter disechina me kwawe sa akura yi na nipa so yi na mse minu amfa ne betena go so watemremle waso watemre watepaw waso watepawa ejeza mu ofa ase no dan azemo ade a me pese me nkanche nyame nipa ise yetu omofo anya tan hwe waso wo ye ni yi a ko ani mu ante okay go sofo dwene se me ye osofo second Timothy se no afa afudwuma no wafa adwuma pa ye so yefo se yenya ne ho asem bone bi nya dai enka eno na se wo fataw dan ena nka wo fa ase ba ye ena that particular video a won share shirt no wo no wo fa ase anya nke ne e go fa njemu bebebe we nyina ba ye dan anka osofo de enim se waso airtime na wo so social media handles yi anka wo de ba betufo afedi o de church wo busuam because pressure bi ba wo so dika wuti afutuo ena anya sa akora na ye dan yes dan yakura ye nya so fudwuman trust me some in shirt na wa ko fa fun apa na me shirt kura wo de ye dan wo di ase wo ya me yere wo de ye dan wo ya me ge wo de ye dan just for fun me je sa fa na de me makwa me yan hawo pese on pempenso uduru ba bi wa abrabo ma ye ni fure ka ho ni eso mbo wa abrabo ma won se WOFA LUMBA ye wo de ada so go WOFA LUMBA ni nyanza wo da bi o TV zo no wo na ye wo de a o ka se beda me beda wo ho na mpesa na me wa me wura me ho eno no priority nye video ane mbeye wo de ye dey oh I want the world to know say oh Lumba is yankomo bro ya du na me wo komo a ekwan so no ma hwiwe ya na ma hwiwe yetumi twa so na ye be so ya me dia ni nyina na ebehu wo say ni pa nyina na ebehu be hunu de ebehu say oh you know ma hwiwe no na me ka say wa hwiwe ni watwa na de ye start afa ni pa na be so mu be hunu okay yes and beside one sanya wo yire wanya wo mpra nti ebe ye dan na sofo panyini akura wanya wo yire wanya wo mpra etima ba no fa ne so ka nti wura fi hu se wo ncha atade ni betwa picture pressure bi wo
What has done no canazi? Where Jimmy Kurano, a crowning or your own pra, and one can say you can only need you be moon or bay. Utia, when you are sent by no would be. Hey, do a deal for all office now did your own top in now. And then I did yet. They didn't say, if you are not so, may say, from a fan. Hey, now they get you watch about Canano more you want it. And over to my office echo. Now I am going more than the office echo. Oh, say be at that time, you're off. Diane. I'm not defending. Me cause what defend I'm not defending. When you be glad up, and I make Chinese say, what to office a job, huh? Eddie. Now, some practice is slow back one at that office and no one tem. Some of you would be do no pempens way. Over to my Barbara, no faded ye. On fellow class and me go out of faded in a sabbe. Say yes, I'm near free, could you may near free. Into your office, I know it, and I still have my rabbit. Ah, Massa. Diana, I am Janica. You come and try the episode. Oh, who will be able to my first number passe. We went up control Ponabe, who did can occur in a pinty, sir. Because no clear once. You may do at a match 1 week, I and now I say a china over a ye. We are there, we only groom or Busiama on some benny. I'm not for videos or Wyoming animal and count. Because we hear, you know. What's what baby because I won't have. I want to do this Ababa way, and yen busheni. Maybe I can yes, yet a credit me and then I did busheni no. There's a chance in the busheni so media to because when Peko talk name said bushian no so the end from baby or my Nigeria mere says Sabia Sukono was I over. Christos or Madame mere. Not too many poor dammer not deep focus yet to say and woman was your book literature or a good rough. Some literature was a literature where a good rough. And some was at the Bible at the tongue. I said the president near him for you now WOFA secretary. Et my baba dada or the Bosa at the picture of social media about Aconium. Then himself 70 piano. Now behind himself the WOFA into one in the WOFA. I know issue am I. And then on one improve when a man WOFA in the James the buy now office. Tio. Then himself so for office cancel near Yano. You was just off near another meeting. This office one. And I offer only traffic and one just heavy. And about office of Penny Coco and John Tamani, Mamma, Wafa, even to my Bassana, may best now. Now I want to work out of the Obum Yenis man Penny Bafena was what I did. Now no offers, SS our Darkonium, if you change yourself, because I'm now Solomon away. I saw a map. You're quite solid peasants of Penny. I saw a map. Say Diane, the dears of what you do make us, I am a Casako. Come on, I say good prophet or as or one office, one or two moment I go back porno. We are the Albania soft coffee or soft women now around Sapapan Koya. They can't even live. Yeah. Because they are protecting their father. And I was over Papan goes also a Musintino. Denies the Waja when we are showing how you oh, go Pambo. Better than soft chief or coffee abra, soft for Pambo, 1 point. Good to me. Ono kra be kono betina wa ko time majority of na aja bonte na ato na udi do ono WOFA se do asole enye diam ye betu fuze jai nya won ti ase oye no sofo no be fasa aya wo no abedi wata mi wan so nya wo kan to asoma no sofo fire anko se bo amadi anim gu ase le dan we no WOFA asenie ne ma amenie afa mi bisa ne din a me nsa hunu din no WOFA asenie de timisi you are glad be onu nim nidi ba we de oni na akotwa picture nto oben wo pa ye mfa ne so obesra wo na anu na wo hye nim ne sa ne abe introduction so WOFA ase ba kuni enu obesra na ne ho ofedu atwene de na ben wo de ne ben wo nidi ni nka otirim but asema ba wo ba be social media me hu so yo busuani ba cho ka untu di ni hu susu wo adwene on say adwene ye mra oh David bishop de mi hu ne say na prophet ne pese onu ankasa akrana nkasa tuna no mutuo no friend ma me nya se bia da no dia meti ase so obi say your frost and mini problem onu a try say wo bubodi no ana obo me ame WOFA se no your friend no ana baba ko ne ka say on this hour say so we pray for no watia dan papa afa ye nko meet over ayo nko fa be pa na da obi ne WOFA ntem to a certain level say wo fe didi wakwose ye ntwa safi yeah WOFA so ye sofo panyini no de aduane ko na no na sabi da fra danya restaurant bi na mote no wakwose ye ntwa safi na WOFA so bi amamini di wie
na wadan wani akofa piro da office akonyam office akonya na piro dem na ade abegbo wofa but sa do we nye boyfriend and girlfriend for oh sorry me wofa metimi no adi sa agro no when was your last time we were fun pa o papa kura ni this no I can't remember trust me Diane boboba o me dey da me ka o me nta o bia boboba na de gezi onimade awurade ahira no but say me wofa so obi ni okasa cha otobom ti ya osusu nyi ne huni no mfa ne kasa nyina anya twe konkon no wonko nanim se nipa so mbese waja mo nse nko ese wo awurade a se awurade ni be defend o okay obi a wo transa wa be defend o ho no definitely one day ano be wo from na to za free kristo wo ma ade bi a ye ka bi aso social media la ya ne atesa na se ntesa achina e be pie amia hu se na etesa yeah itinya yese ne se onkonko nanim se de ya o mukasa wo pesa wonde ne tofo obi afa ntofo mnyeri asem bi aba ye ka ni firi ba bi a me ba yi obi aka ne opa bi a ne bo badwo sa ne ye ka asem nti wo afa wo no na ni ba bi a wo kɔ no atwi wani ama won na wo ma na abeto mo na so no mahunu ni ba wo ye ye right and set bi a ye pese be yi ho ano no na aye sa echina e be tia wo kasa wo ye sofo panyini otabe ne wo fa sinyesi and on no feel so on no fa see oni ada de Bible dan ya and I'm more problem because I said you know dan ya me aduma no ya mana kwa bibi to say I say oh boyfriend girlfriends in quality media group be say na bia wo fa say or your ba no e be ma wontimi ni agro say and that is wrong no I know enya me nipa we ya bi na ne makoya ya ko Bible no ya treze na deja so no to adome wo adeja na na ekeka ko no say na na de adwa ne boso da ho ne form one video ni mu ama wo say na senso say na atade hye so ye nim kasi obi adaja mfo adwene mu ne be ma nko a any private part a wu say anke ni kwa say wu show tra foforo abetima show no da adaja okay no to abetima show pant e de one day gusu no waja wo no fo gusu dan yan wo da adaja go the same no for me so ma bibi betima to wani betima ye herete say me nsu afa wo na aja da wo ya na wo fa ase ni twitwa yi ana ne nsa kan no fo no bia na ye problem na semeta flat obi a wa ba social media beto anum tuo say udi osinto ye omre yoye e maasa na uja wo fa ase anu ho pese mo de da kokoso no da ye susa ya wewe wo fa ase fuo bebre timi we na nyam nwa kama me mama me dada no ye bi da it is a part of life mi we nyam nwa oh bishop uni fa wo fa ase bia da bi o no trust me da only want me yes sir who of a baby go from America about one man but not with him. The fact say on the house and say but then me problem they say Ghana for your twisted idea no and different to the no bishop don't get me wrong I'm not defending but I didn't be Ghana for so Nigerians it was so catch him say who of a lecture be accepted a fracture. Wo makura na se no. Sa wo for lecture no. La je gezi ni ma de chena na. Ada na sa lecture no, sabi wo se mampanyi ba na nsa gu na chi. Na na aja de otimi tra office na mampanyi na to ano ho. Because of Jesus dey done so. And no one mo nyama ato so. And na titi fo nyina bu wo. So you expect so be unique. It is obviously a teacher said you teacher na ndia. And you say mampanyi ye so you obi asa bi. Abatu obedu so mtimi ba office na mvepo da ho mi obi awura ba office ama mvepo aya ni monyam ni sofu juma ni na aya sa je wo so ye sonko okay njina mka Timothy chia wo no nyame na mtwe sa asem no me na na wawuo wa ntwe sa asem no ibusu ni bia din nim Timothy say wa fire fujuma no ohefo miss leader osofo wa fa juma papa yesa wo ohefo say yenya wo ho asem boni bi nka na boni aba me nka boni aba wonya mfunso umu awurade mra so oke nka kwa ase a wo se sa ohefo no onya ne ho wese ya kasa ye ho wese a obekonu obi adwale pu wo se me de mempam ho asem o nkotom bi o matiko be pai eno na Kristo fa ne wese edu so obi ane ne girlfriend mi twa video obi ane ne wo fa se timi twa video ba mi mi ko twa mi yesofu ndi wan cha perception ni be yese enu ndi no me wese yes ana Kristo ka
okay why me offer as say me kan masem be ye de na nipa ntimi ni matam nti no tena se ma me nhye mata ade nwie na aje ye nipa kese tu ka se no shata na offer as de yes anka nipa nsoma na ka be ye o manage e o pene offer as na se mo still e be pega ne sa ja na o feel so wo top obi dia ba obi atuma wo top nika wo be ye wo de anayan eye me say eye min kare ana me say eye ana ma min sha na nsan beta di na ja me srawo wote a mental wani mo nyam wo ni mo nyam nice man nice gent me kra me your bank mama protocol owo fe kama but fa nim de ka nyansa na awrade de ma won ho ani book na wasua ne ho na ma odwuma ni mo ayedu no obi anya bibia mfa nti akeke we keke na me kan okay mentano I find the gentle nice man. What you say? Yeah, I didn't shine my own shine of us and so. Now, Omunyanta, the hour. Now, office crowns who hear me are now cranish 19. 19 or showing no hanging a G one office one and do ban watch. No, it wasn't 19. I said, or she very short, shorts, get to AB. Oh, and a straight dress shorts. I just straight dress shorts. Oh, there we are. Then I said, video. Where so there na son corn on say you. Ah, baba ko edi kan ba ye no. Eno na I say tia bi sa, baby ana girl no isa no. Na I say ah, really was a top. You any asam no. Dabi ba ko no na first one edi kan ba ye no. Na we say crowd to say asem ni si ya no be ya no no mshata di twa we. Na I say you picture baby. That bishop me say enti when the explanations now or the aba no eno I was sin asem nana. And explanation na man ka is not better because Mozart can say nanga ye. Dayan. Explanations na man. So for the problem o mo no. Silence is a killer. Wo famity no na boa me mfie be na yam dia ye media aduma. So he should have come for any. No abedi matam. Udi matam na ma say hira waka woto a na wa adwene no na board am na kwa no ye wan ya. Ye wade bi wa wo ya o manipa ye kwase a na afa wo mo ye free. Na ma Kristo mu oduru wo be kansem ne sa wate o mfa ne ho dakro na usim pampampa ko na nim dia uduru ho a won sa kansem no wan pe won tratre wan wo de be ma che wo kodwene ho ansa na wasa ba bebusa ne obebusa adani asofu do mka se mo ye hasa okay na aje interview ya wo ye akra ne start so ka so se ho de enko ho wo se open no kore nti ede na video no kura ba abonten na akra nse ye ne fun butaye de je fun ye de what's in call unze ho asem hye unze ho ketu o sa say ho dey I think say ebia na on person obekọ ho achechirem akofa nsem bebre aba uti say ne wo fa ase wo kan ne boy ate say wo ne wo fa ebia hye ho eno so dey ne fa fun ma me so se nyo hwe no wo fa me hwe eno so ni me ebia wo ne fun so freezer eno ye yere ne nti o ka so chire ma fa wa you get to know ne ebia chire kenchemu na so dey ba so now who to say ebia girl no a boyfriend bi ne liki video na me kan say betima basa okay be ko di bro news ke de ko go tasa me ko manim men so aso na yan na je Bishop you will kill me Shabadan well it's all good I'm for akwano ofe well they know that about it akwano just of we betima so but ya menye video anu an okay e video na afa so aseni e kan bra bon Mate, mami nkomenim. I saw my yakwe the second story about make I was say the WhatsApp line to screen so into the and say obefa now do message sing na afa when you bring it to me in person. Those of you that know my personal line or the band so make kind edit I want to do a favor because Obi say I brought my message yesterday, you didn't read it for me, but then Baby and baby are fine, but today I'm going to do that favor. So when you bring it, I'm going to read all of them for you. And mama mono problem near what in a city kobo come we are near the demoana. You be a bash and a basket one no come. Takra dear memoir, but uncle Ben near because minya messages be maybe takra de yes. As an enzima get mamma come kum casacra into more mountains a man on patch or mamma kakra and fire a maumo. Semetina zaman guns mamma ye or come a cancer bone yes, but uncle Beddy alum. Sabe obo mutimbize bi a hyen adon abo ama mbiza abo ahyen aha second story I made bread and up prophecy say beto odwa eye 31st ama ajibeka say so fu biara onim a obehye nkom wo nkom hye ni adeade nkom hye tro eni adeade no
ha oni bedi nyonyo e wo krom ha eno enam so e ma sofo ni bebre se bie so se bie nyaado wo montimi anhye nkom 31st night no osof kum chacha babon to se be de meka na mesaka na mesisu bie mu se IGP wontimi nsizi ye se me yenhye nkom eno de enye dwuma wontimi nsizi ye da menko renko ti osofo kum chacha stay with us onko a One shall come there, and so in spite of the warning, IGP the buy in Sanka, BBI, whom be Yami Chilawanka, Obaka. Membership come over my saw them. Yeah. And commission and I'm in famous social media. I'm to social media. Yeah. And now some of my prophecy be break. No, a be a woman, who pan say, Massa, me say me my prophecy. Papa, And now my prophecy be the woman saw them. yeah. Mama prophecy be the woman saw them. Eti messing commercial will be to me stop will be some will be in Shangomo. And Yajuma. So, Papa, on stop where I'll say, Mumma sanity mrem. And one son of Macano. So we hear Juma be we are saying you swim with the fire. Yeah. You swing and stand a fire. Said you a beya or minor or dobebem kaboom bebem. Now mine be conning and one of my can. Who is some say, Nana, Emma Asofo? I am no one. How? Because Sabi, baby say no, any baby say no. Cow bet to me a friend, a D4. So I say, that a D4 in a your D4 cool so, a D4 and a shankom. Now what Fred D4 in a that could be a police administration, and no why you meeting. That's why be sad. Sorry, why be sad? There be a new D4 of Rome. Oh, okay. So for Ghana Pentecostal Christian Council. On your D4. On crown one time D4. Who's that? Yeah. Ghana Pentecostal Ghana Charismatic Diabetes. On crown one pay D4 some. It took off for one the way meeting. I won't be checked. For D4 police administration. Namoni a D4 na kasa. Nyame efa mo so di nkomo. Efa mo so kasa. Na mom ya mo can be simple. Na D4 ni di aye adwuma. Now one Fred D4. I say 7. You see, you footballers. No, I call for boxers. Oh, there be someone almost here. Oh, yeah, so for bombing. If you are food now, park now, or no one to be more. Many example. You pay footballers at one park. And if you say, you are the one with your meeting near the footballers, your meeting. I am for boxers. Okay. Mention a new to Papa Indian say. So I can be a footballer's name when here strikers. Now confirm me for the damn no by arguing. Because we are so from some your prophets. And that be not boxers. All your footballers. The women footballers. Actually, and a 4-5-fold ministry. Yeah. And so, Sabi accident is dancing here. Aim for never from Police in the fire service. Police aim for MTTD. Medase. And your police be yeah. Your friend MTTD. One year on with Juma, and your ordinary police, and your friend. And I'm a boy. But still, the file remains some your police for. Men castle on your police for. I won't from all your sofa. Yes. But will be under the fit. Feel the no any here. Okay. So feel the no one seven about a damn paleka. Yeah. So feel the no. So a D4 and a shank. A D4, yeah. Software shankom. Well, minimum, dear, be shebi. So be also cra 5 nina. Software shankom. Ebio cra 5 nina. Ah? Evangelist in shankom. Prophet in a shankom. So meeting me on one. Now a bar. Called prophet. Not prophet for actually near them. Now so the foot will be a baby. I will be a watching and more official pants. Honorable Lumba. Dang. Over. And then WOFA in my boon papa. My mom is some bar. Mamma. Your friend is in bar. Kumchacha. I didn't shano. Kumchacha, I didn't train as you. On Pejan and Trama upon my jasso. And the Munyama Christo de Atunam Brabos and Tuaso. When Yannick here, I try to say, you need papa no one, and your bonema. On sweat me about the cassette. One day I feel your shankom, or van commission in my media. We was say, I feel ye. Yana was saying, I'm be chair. You didn't even dear tone. The neck, whom judge at me was as of one baby, Jimmy. Woman in him, dear.
Paradia ba ko pe nam di ya wo mu se wo se IGP from mo ka kire o mu se yesre mo nyame fa mo so kasa na wo ade bi wo a ya na makoa ne kakra de amaye anko mo bepe wa wo ye onyame djuma a Kristo se oman ya eni ani so ade hunu anase fa ko anim de ani no sebe oman ne topom no wa kan Bible ate asem we nyina wo hu se de ade nim de kan kom hye ho eye ema oman ni nya asundie wo to police commander ono de okasa chinane ache no bunane abo no tani be shima de na hyem se woni na emetu wo adwuma ni mu fo na sabio IGP dampare wo ye archbishop mo ponti Christian council no mo de ne fry enso a chere se na dwuma kakra bi ye de man no wo de nimdi aka dwuma no ho ene otumi wura asofo mu wo asobo hawo bi a aha mu mfie du a sebe mu wo mpanimfo titi e wo nimdi ye bo mu di krom ani asori akonya so ma mpanyiri ne tubesi akonya so chere sa mpanimfo na banza onso mu nyina mu ha fa gimi onso mu ye mpanimfo te ebia no bia mpese obeka enya gimi wofa we dey me woni say Jimmy kase no o se nura ko fio ma me kade na jeo wo se danyan me tesa wo kase mu na se kase ntwi kakra wo obi abeka mu ana yes na se ama obi abeka wo se danyan ya memua won ko wanim obatan no nyanza eno no na wonim so obi ye bone na ne nete na se mintimi nka nje na wo agimfo Kristo se kakra wate no so ama woni oba wa ntibia owu a yebebusa ne moja afiri wo je obi asade so onya ba wi ase a nipa ben wo ne de ya wo ye nya bia wo ho kwansa wo tene no edi Yesu wo 12 years woni ne manu makokoto aba Yesu ayira because okwa abato na so wo so kwhia nkofu ko bebira wo so otimi ye kakra bi obetimi wo ma me we na amele akwu ni ba yo so yes wan ba die ni wo busa question se mu odu sei o ma me de ahomte akura bone be sene di asem na akobusa ya osema men ha me owura fi se adechie wo yi eseme se me ye ne soma me adwuma asabe mo de ma fa adwuma no kora eno ka se Ghana sofo bi nyame mfre na ya we ntoko omoko e kire se oso na afre mo oso afre no wa adwuma na oso afre wo mu no police commander na me onim die wo ena kire se asofo no ha fa Jimmy na Jimmy no se beta bracha nya yare Kristo eche nuro e de ama yare nyina wa ma Jimmy bi edi se betena wo so no wan hwe betima bodam de besre won se won mu kakra na Jimmy wo mu ne se omomo ni mbra omo so mi firi tim won nsem we wunye ne sa me na me yo motamfo won se na akofo ba bia ba ye di matem ko mu tie nsa dada no a nkene emma sei nimdie uye bibia na nka ho a utosini dozi nyansa de awade na de ma ba nimdie de yetimi pe anu ti obi ba wi aso woni nyansa nyina aso bo yesi ko school ko siasan nimdie ni kura obi kira woje Amudi minim yetimi kan Bible no nko ade yenim na Bible nko aka na nim bia onse on say bishop obi ho a okoka na asem so a the way obi si aye ne ho ne de obeka chew ne nti ye wasofo mpanifo bebre e wo Ghana ha but then womo sebi eyo mo den say ba be kan wasem because ye hu say wo no ebia boni nso ade be kan na asofo no nya papa really yes asofo bi onim so kan wasem abedi na temtu on kan wonya papa na sa asofo no ofa yes wo ma me kwada bi otiantiantianto ya o si meja life ama me say wo ya sa wonya papa trust me eya wasede se genya ya ka asem che simple ne yebeti a anka mo ja asole no matete no because the physician wo ketua bi no e na asofo di kan ka choze bia manye twene se kro no nye emwani mmiri obi ade in fact dana ye tu di gransama ye di ja wo ye ma wa petition no ye ene ma wo no ye ene ye se ohunu we ya ejina o ma de eni gie e wo wiase abrabo ni mu bi na wo tu we so a eye ya ohunu we ye nsa we nya sa na wo muka da ya ebesi ne nsa ne ye de kan anu a petition ye se anu o ya ntu ba wiase no mfa mebo obra no ye nom di se nya etia futuo semboa ko mu mi asole biem because ye wo ye nkakra di ja ye no kie nyina di nyini e kire asodi wo nti na da biara da ye koso prompt nipa ndizo be ka chem se wa kan ntina obi on ka hwenchoro woti kroma da be na hu se Christian Council 40 TV so ayi sofo ba kwa bondi se de wo ye movement de ni Kristo so mo abura bu ka ba ko pe because of asofo no dodo na su ene o mo ban ntina o mo meka because me ba beka na obedi matem
Now be me say ya. Why should I come and tell enjoy in the name of you want to say ya wadi? Nya na won kwa afa. And Mumu Christian Gansene. Yenim se bi beba be jimi ntini ya bie sa de. Yenim se mo dwuma mu no. Obi beba be jimi so esofo ba no wo jimi. Yeah. Because tire no kraka. Se ni pakro ne pataku bo be frɛ odwanwoma. No be frɛ nyankuo nim so na ne mu ne de wo ye pataku. Enu ntini ya se leto mas Christian Gansene se sa afo na tete sa me se agipi oba ye on. Wadi mpanimfo bebire atambo mo hunu. Ade oya no. Wadi di Christian Gansene fo atam. Sane say. Na no obedi sini fo atam. And now the Christian Council for atom. Kwamama who say, ya the position ashamons about Mubiji minti, Mumna Dumas Samoy Tima Baza IGPDA, or some be with them ceremony ammonia. Because I did the IGP and Paso, or mine shall come chess on the Aya check. Then goes a Christian Council about Abeka say, Yama IGP quine say, I feel all the sound come out your home and inflow and can no more do. We might go to more to go Christian Council for my software. Disobedience company and move say company. So say what you some say by people mun your software the IGP nimya obi ye chese yan komshaponi and yan komshaponi by IGP na abeka we ye chese mu Christian Council for half a Jimmy minya kameka so mun nyina na enso se menya ba bi di medu amanta mun ntino half a Jimmy matra ma IGP na abeka asem we ampa wo kan asofo anche nkom echeze de ade na ya atedina na do dan kwagu adu tie ni wofa wo so mom ye Christian Council nya wo si won fam wo ye hu on beso obi kan asam on beso ye boni dini bese be di na on beso ye be di na ta na me be ka wa se obedi ma ta ya ti so pa bi ko yesu na budi na ti no wonim so ba bia me ko kan ye be ye me wo kan se mi mi quotation bi na be se de o mu si ye no a wo ti ase yeah ofa wo bi ti mi ko so nya papa wo de ya ka se mo nya papa na musu ya so nya papa no one can one akuma misa nyama na mo frɛ me me say me nya papa the right time you get to know nipa me here o me biye na no ko afi o ana suafo na ba yeso ni juda fo hene no eno ona ka kire o mo ne ye no na ma mo ambo na bodini na mo ambo ni dimbone na mo bo ni dimpa bo so to da bia ho nte na se na ne ma ewe enye Ghana sofo a wunyame ahwe ni mo nyam gbenya post wie no wo hu so mpese be di watam ba mo ndidi edi nyame atema no de mo ye okay na kwati mi ka to se mi de mi si aso da mbie mu kwase se ma sofo ye ya sabe nyame te so o he o mu wu ndi na su kono ma bia kasa tie Kristo oni ye di ndi ni ye di Kristo atam no de anya mo ya se papa no na mmadu bebezo amaduru ona mmanya position as Christian Councils ona mmanya position as prophet ni ade aye bumo ameska abama council ya urade eti ye di na tama mo ko ama no ane de da bi obi de ba say Diane wo hwe se da bia no asofo no wo hwe mo billboard Yesu kra na ho Yesu de kitikiti video ka say de opese ode Yesu kra ka ho a ketuwa bi na ode na to nchen na iso mo ankasa pictures na etu ade ncheche e wo billboards eno so ka e boni dan no de say enya boni so kwa so de mo angohia Yesu ho e hunhu masem tu ana so no means hunhu mo na da so kese okay say de hunfu ani hu na so dem so wokọ e de ani die koma no hu ne somebody so enkawe dan e pese e ka che o mo say omo manyame nye kese no omo nya nketo ase ko ba ne saa o manyini ani mu betre ani mo nyam beba Kristo sum nipa kasete Kristo sum no mbe jai na mo omo ya kese no manyame ya keto ade a ni aye titi ye be ko so ate saa da bi o mbe di Kristo sum atema ma bia kan omo asa etimi de me ma gye ncha na do dan kwaku fadu tie ni wo fasesi a our president Christian Council for na on form man no problem do mo akoko bia e di o matema en how oh like seriously yes you can you almost one more reason tia e bia nya nsem reason e say enye nipa na I think say o say ye omu bi kasa na ehu di ntia they don't talk about sex. Oni reka wa be kan ya ne awoken so omu de omu mu ade and the boys na ba kan kro omu mpa yen sa no me ba be kan ah enye sa ewurade obokokwa na wuntia no amadifu abeka kire o say asotwi say na ebeba ni ntia ebeba ne say kokobọ amebo wa wantie no se Christian Council for ni bikura so omusunsun mu odu ampa ko mesere wo soro say agya una ade tumi na maye ye bese kire wi ase nyina say wagya ye tumi bi na ye pe Kristo sum yi nti asofo no maso ode ye kan no mudi atam no mu ye ese no ma ade say na nto won na pe do mo ma ni yes na nko agbosa ampa ye no uwie no osoro gi tumi ya na nko abedikira mo say mo asofo no a ye kasa achema me nyina fa kwan so amose ubegu Kristo sum ani mase no osoro say ninkan say wa ma mu mfie mienu busome miensa na ba ko pe say na ba beto mo no ma hu say nyame bi ti ase
na nke nya tete Ghana na asi no mo say anko mbe jaji mi no all right so we nyame wotumi so la mu ntimi nya hwe nkyere ye be da ade ade ye be jedi but then omun komonim for the Christian Council there, I know so they don't want to talk about it because of disrespectful. Most of them are so disrespectful because most of them say omu sika esen wo omo. Now omu agura Christian Council no omu disrespectful. You sure? Trust me. Say us house of phone be preach amete. Oso Bible na ya so le ba no ya bone de otimi twu anim kama. But no yonko sofo de. But no yonko sofo de ontimi ntwi won wo hypocrite na wo. Aden na so le ba ne de ye wonnim nkwade asem na fe no aba ne de anka ozo okrade odre ma ne beti ase ansa utimi kan anim poto na nso wa yonko sofo ne nko nim twe no de utimi nkante se obedi watem nti na se yatem da bia ya ko mu nti ne de kwase ebuo bia mu de bu ye ne mboa Nameni abua for 0243174870 0243174870 eno WhatsApp line to Mr. Tro na fa messages in na efa hobra 0243174870. Whilst you're watching the show, you share live or Facebook KOOWAA TV GH nafa GH no esoso. Yes, TNMC KOOWAA TV GH. Now I share now afro so enya one idea. I think I have to come quickly on WhatsApp na main kind WhatsApp messages me and Sebi. Then I will continue with the stories that this one said the IGP has no time to call any prophet. They should actually add wisdom in their prophecy, delivering from say ish inside Tikobo number 1 in Zama Yedaba Kebeba message bearer. This one say hi. On Prophet Nigel issue with a girl, everybody should listen to the background music in the video. It was actually released 3 or 4 months ago, but the girl said the video has been on her phone for a year. That music is new. I'll say that music is a new one in town, and it's TikTok that made it popular music. Just that part has actually exposed them. Well, it's a lie. That girl is serious. It's a serious whore and a slave queen. Nobody can actually play with their uncle like that, regardless of how close they are with them. And it will be the about it. So what's some what kind of say over the way I want to I know it. Media me jiwe. Media me june me ho. Oh my God. Oh my God. Well, you know, comment message way. I want to read it before I proceed as well. This one says that I support Kumchacha 100% because nobody, and I mean nobody, can actually intimidate the prophet. Yes, Kumchacha needs to be applauded. It's from Mozart, my own former, school prefect. Yes, Mozart. Make out Twansi secondary school. Okay, Twansi. Yes, Twansi secondary school. Yeah, Carry. I'm guys all can't Twansi. The brilliant Twansi. Tos. Now I am school prefect. I bear of doctor and Odo message about. The dia could GHS. Say I pet. Median Dianco. I would Dianco. Dianco. And I'm there Tos. Twansi secondary school. Okay. Mozart came back to say that Kumchacha needs to be applauded. Thumbs up for Lumba. Or papa or say Emo and Sema na wire dear and any edge of mom share more messages 0243 174870 174870. Now make our say buy about center as you are sending Edumedi Ebro. It is say in Kasimu one Kasimu Kwana Edudo Ebu Jinjin Yadi Fakoda Batch and for what to Agogo. I have Sabine Chipe and Obutu Edijuma numbers no really and our fat on a nkomo sanso ena odifo na na yebo e wo jape krom baba se bra odi shebia na adwemo kano no wo de beda na odi nubna ha ban ne dunsin so ebesa yade na ama won so no akoma atoyem. I have to go for a quick
commercial break me first break me kwaba me ba aka me 2 stories na me dia bro amounts wo de course ma catch say latter part of the show no maybe lines na ma na won so no wanya kwan ache wadwen concerning stories ye dey about so far but before you go break me fast that and atinchia so no enko my prophet Ebenezer Adakwa Yadom prophet 1 and it's of chief prophet Machio Mafishapa Misha Waba stay with us. Junior Dofo aha eye ban heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewomu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase echim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se enka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi echim srade ensuo enyoman nkitinkiti bia na se gregre na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wo de no eya asonko abetene fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo hot ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se how abetena nompe nim ba nompe se enka ncho se wono haban kasa wotena bebuo mu ntifasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo a anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope woso ohwehwe ba ye betcho ntu free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Shoreman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wo se ban herbal center ya so ye foforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ha wo se opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti ba bia Ghana mfana wo bia no de aka kire on se fa unompemu hawo anase nkase mu hawa unompemu etutuo usisi echia ukotodwe wonante so a enyeye wo spinal cord kaseti ti uno minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma obekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno ne ma yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante etieti afom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bonse echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bonse upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a esi ni trase no me pacho bonse ni nipadua ni ti hwe fom enti so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center ama bobom ya ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yaji abaso bode ewo sa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua chamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti mese wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wote ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma ye wodifo ene ye wodifo odifo na ye bo awiemfo ba da wote se WOFA LUMBA metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na wakotie na num asem simape na wahunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo
o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina mo borofo oni bie papa na basa so na eni gi se mewom ni se o yare na ba na kache ha ono ama ba bia wo beda na wamo aduane adi kosi se wo obenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene e wo se woko eni gi se mewom ni se bosumi bia o ye all 91 ti ba bia wo hye bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no all 9 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no anase wankasa mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku a me so wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. Wow. Meta story amede bro enano pay enyine nim say IGP ka say nkomhye mo bia anhye nkomhye boni wu nkomhye ne ho nsem anase nkomhye wo bru ha beto odwa Manchester so for ni bebre 31st night o manti mi anhye nkom yanti se obi bewu ana yanti se ka bebo obi se se me nwanwa manfo se sanka IGP anfasa asemu ya ma enka nie amanfo a celebrities anka ye be line omo apapa so wo mbewu de enkomo chenkuri ne no sansam ne ko just ko left and right and center nyina no na me papa owusi bempa e ba abonti be ka se hwe Christian Council any charismatic mpanifo nyina no mo obi ani ho no mo asabi eso sabi enya ado oba be frɛ wo mo ananse bia be ka bibi but then IGP or come and to say even some penifo we mu Christian Council ne charismatic and penifo ni bi kra ba ne ho for income. Womu ba ne na so na se ne na ase for income. Na se mo betu idwa no ena penifo aba bonti abeka se be omo del so for usu bempe Christian Council penifo ne charismatic penifo ne say womo del se ka de obeka bia do obeka bia pani bia about ho or about ho for prophecy ni adiade nyina na se wa hye no nkom about ho say kire me e de na beto me ni adiade nyina na almost omo del se fani nyina bra ye nkore hwe video ne ambra stay with us. Efia me film ehonhom wom nti eno ahonhom no bufu pa katsira na say onja me so person reach out ono no wa offend me. I'll receive it and I'll give him love, show him love. That's what the word of God says. I've never offended Kennedy upon, and it was deliberate. There was Kwame A+ me buni papa A+ friend was Nigel menkasa honorable Jano and me the two mitrimu and or you be papa me that's not my training or you be kun
That's any person a bit like to say Kennedy Japan. How many people can be like him? It's not easy to achieve in Ghana and the world at large. It's I mean when I see achievers, I respect and honor them. But Unja, he should build. He should not destroy his fellow Ghanaians. He should build. Until if he reaches out, I will say I welcome and we'll keep him in prayer. But Adiaba Akwa Uhia Pa Emre way a woman. Say as a so called donation be far and then here any apostle Pukunina na Obabe in Huano na Ghana Pentecostal and Charismatic Council yen na ye na no and he said yen Ghana Pentecostal and Charismatic Council National Executive Council yen the Suma Apostle Professor Upokunina start time no ye president and Apostle Nana Anyani Bodu say omon Prophet also Bempa now and Kacha. She said, Satan, I tell you so. Yes, and now they see you. 2015, they called 2016. So back 2016 was an election year. Yes. Until from 2015, 31st December, no, Prophet also Bempa or Shasia Essen Kombi. Eki kan sembi editia nyame nipa bi e okuri mu na semi ana ni o ma no e kono na yesu ya pese baba bonten ni abeka bibi ya yi na no ana se bibi sa na e di won twi bi aba enti yan panyi fo no e say yan president ne apostle anyani borno onu so na strategic council no omo mfre no na omo ne nkasa no omo ntonofu na nyoma na oye no na onyu enti eye afutuo ena na omo de ekwa akoma no efa ne nkom no a wo hye no na nye se apostle professor anyani bodum apostle professor Poko nyina ekwaje nkom hye ewo no ho sa na seminity rev sa na seminary na die Jerry. Yes, sir. Say me call prophet in January ko say me come me ni obi na be ko. Me ni te person na be ko. Say me nko na me ko, ma ko di me come say. Ana say ma ko antre. Enti ni obo nka sa ka say adi apostle professor eni na anya ni bodum na ehia no no. Eno ko apo a kire say ni a oka no enye no kure even okanya ka say on person be cancel na sensem bebre wo ho wale ti no anka wo san ka oka ni insem bebre no ho no san ka oka Juma fan insem bebre na oni se wo ho no so san ka oka they say all the doubts are true ni padrin so but ni wo ho no eno na ye di abetu dwa no say yeni esuma apostle professor me nananya ni bodum so mo funu no mo ni nkata no mo tuno nani na okika e bitu di ohawa ba wo nyai se le be ya da sumbi be wo me that's it okay and we know yemfa say it's also for Usuben password against Ghana Pentecostal and Charismatic Council word as per any no amode abetu jai is that it because ono pese agini die ni di and am also so modern inchemu aba say yenje mo so modern no ndi remember ga no it's not his word against our word we are telling you what happened Ofa dangan ene da ho no asam no mi tie nyina mi sugu mi mu adentia na Ghana Christopher ebinum achimiza oh this is harsh Antinam se mi sugu mi mu. Da me se this 2022. Obi odi Kristo sumbe dia se mesia ye na obepa aba. Omna kan ye ho ye nyina ye chenkura na ya chenkura no. Ba onya yi wani mpa za obese nyame no na wo ye sei. Ni ehunu se wo ye ni sei abra onim no kura na. Nya bete no waso mo mpe. Pentecost for na ewe me. I think man na dia wo ye supremo so they will be offended. But yan kan no kura nje nipa. Wo ja asem na se. Bisa won se ye sha afi asi dan. What nkramofo nka? Dabi. Omuni omani mu bi. Omani mu. Eto omo hunu ne ewe yanim ne ewe yati. Nyankramofo no omo odi fo ni biye malamfo ne wanwanfo. E de ne ya tie. Dan yamfo yanuanum nkramofo ensi nchen. Akonfo ne yeso omo abaifo abonsamfo asabe omo mpa wiase ye top 10 ne nkofofo no.
kokubo nsam ne nkofofo danyan ye so afi ase wate o munka akristofo ne ankwa ne jimi amanyame ani ma ye hase ye de ankwa ne ye kristofo yi jimi amanyame a obo ni wiase na ni ma ye hase yankwa ne ye ku ayete ye no ye de papa ni din ato so obi anim se bo kristo ana wo kan yesu asam nkam ya se wo kan kremofo asam kra de ye po obi de na hye wom de nye yesu sa na se de ya ye nyankopon asam kra unya ko kan akomfo so a enso nye nyankopon mun kremofo kristofo mun no magi yesu ya boso mun so kra na jimi ne motemo medwene wa mentiase ye dan ya die ntina me kan se tuweze sia na kuma wuda asoma me se wo fa kwa akra ko gina ya nem ne kan sei ba to kuma wudufo esoma me no omo de kan ho se me kwa menyi nsuo wo ho nom na menidi wo ho enka ho ba metima ko ne nipa na welcome me kama ye di ngo am se chama ba to ni nsuo wo ho ma mi nsuo nom no de amama nom da chi bibisi no ka se wo oni mbedi nkomo kura e ma me ma nsuo nom ma waduane di ya osimi be defend so wo boa wo papa ne ko no na ate wo dabi minimzo mo kasanka papa na ebe ka ye se na si ya ye nsusu mpre ebetima frankomo aposo wa nyina ebetima akotra as president baba I respect you but yanka no kure no akotra bi omudi nkomo kura out of jobi akro ebetima ye prophet ani ene se biza na me se bia na wo mani ma fu eti so oka woni mi oka tuma papa ne meka se mankasa ana meka se meka na ya agro ana won kasa me de mkotu ne fo na mo de suma me na na ba woni wa se o da be friend je yes man say we ai adwini mo haza ade bia na o trust no believe in to the extent say eno nko ade o ko papa nim kwa ya do be jimi really obi timi dress hu na bonje na ugu nipa nje ze woni obi nta de che mutimi hu na haza hu za toilet easy man utimi obi so dress hu suit tim kwa nti o ko toilet ebi ma wo so da enso woni sabia kyoto dan ho ni ade ne te dia yensusu nyene ma bi ni amakunto ko bia yennim ba bia ase afie be ka sa Christopher abeka we wan so so a de na ebekun nya wo pesa wo kan wa kan wie eno na ahye na wo kan ni obeka asam hye obi aso obetuma twantro obetuma kan kore we yenkum nipa we ma agi pintimi ma mechew mane nko dan na ba yiwe ya no akofa asam fofura aba na ma ya magaje babo ozu embase enye ni ehia ni arentia o mane ma bi biti no dodo ena da bia ya one meko no o mane ma bi biti no arentia o manu ma bi biti no o yeso fo panyini aha ena IGP aba ene sabe Pentecostal panifo bi atenase o de o munye nkom hyeni okay ena o maka bibi IGP so ba wo hu se o man bia na ni so ade hunu nkan na ba yira nti onim se e wo se nkom hyefo wo ho ti statement ne se wa wo hye nkom bi ehu ne nkom ennim no ye ba chiw ena wakasa won kasa mamo nche nkom ne kura means asofo mpanifo ne kwotena se ka se nyame de okasa na bebire na di twantro enti na obekansa ya babo uzu embazo yenim se Ghana de ye bonkom chefo a sebe omutie firi sura omutie firi sura omuntimi nyi wudi mfirim this is a statement say about so hu se nkora ni bia ba from omugumu de no ho fi no because at first this obekasa tie uzu embade entia ena ye kasa tie because of say nkora ni bia ba from omu de no yesem na de wo se munyina hanom ya atro yesi ye yi omo firim na nkamumu ayedua na nim so de anya tra we de ntokwa we ko ya dai oh say o explain say listen munjai ka na mokra mu bi ba mo kasa me hyenko enti o munjai ka na nkwase afo ni nyina mfa oh ti usofo ban na o ye na ne de oh bishop e ho de asem hyeda na onya adwen dan obi say ensem twafo ni bi ye nkwase afo onya kwase adan a wo ane say tenu kwase me ebi aye nkwase afo ti word no matase ebi ye nkwase afo onya kwase a ofa ho bai woni mu mra nyam odi ase apan nyame a prepare no ye kese but watoto ne ho ajeje mu anka uba 31st night na nka nyesa anko ntokwa we na wo so obeko anka prove to me nyame dia ma na kire ewi ase no omo omkotena ase shemra ni IGP se osuru ne kasa na osuru kasa na wutie bai se kasa de anim se papa uzu we mpasha nkomi no asa aje o mic oze an sere se nyame kasa na nipa beso omka nyame anutum okay osuru se men kan kire mo se this year no kwa mpese mo kanipa anutum ye chance ade sei ne besie na wie ye be wie sei na nka numu kura ye mecho eno na ye ntokwa pa
Utim no ba besia go konko afiase. Na sabe over ko ama Kristo. Me ya pato oh danyan. I'm not defending. I know. I'm not defending. I know, but I'm saying what you mean about besia akon. Akwa afiase wo unti se okọ Kenya mitiri mo pone yeche wana na ayede. Sa na mpesa meken. Obi oye nipa ontimi fanfa so obi amre wa brabo. Aga da ayon ko fa o fa metima ka se wo de de animguase na bre wa nya de pa bi amfiri so. Eno no wetima akon akwa afiase a wansuro. Na so obi se nkanya mitiri mpo no de ama wa amenne umu odu se me enim wo no de a eno de wetima te ase ne se nipa no na eko agya nya mitiri mpo. When yen to kwaya asem na o kan say listen. De mu kan nyina mu bi kra ba me ho kom she. So this is not there's nothing wrong with this. Diane, o papa no otumfo. O di ase. Yeah. Eno obi aba ba ka kire mo se. Yeah. Mu amujitwa prototon no. Munyai. Na agiri se o papa no otumfo asante ayi nyina aye mo dia. Yeah. O pe ba bi du container si. Yeah. Mpacho, u be nya vim de container na si wo. Na o be kwase u ko yiyi se nipa no sima mom ko twa asase na no. Container de me nya. Woni be so won ti ase awon mra na otumfo ncha ne se asante asase hye ne nsa. Yeah. Asem ni nyina ni. Iso ko jina ko ese e na mse mi enfensi ade o ma papa na ye ketwa. Wa mu ya mu otumfo ba de ba ade ko tena be si de ofa ho bai. A obi se mi ye njitwa plot de etima hye wa abranyo papa na ye kasa. Ah, wo ko so we so aye dai. Ko me ba na ati atenga janji ba bi apolisifoɔ no no. Na do ko tena across wo monim ho. Na ko ma bebo wasu no pim so aton sa from atrom se masa. Ya na nan mo bra ya asase no. Omdo mo je twa so wa mo policefoɔ. Mo meka nche me se me ba no. Wo de yina cross na me mam plot do ba bi foforo. Ana me wuzo tumfo yi otumfo. Na papa ni nyankopɔn no obi se me enhye nkomu ntia. We gya ni nipa kro kokko de na mo ba ha. Na mo ba on ba anti de. Na ye nyame nipa mo ma nche. Na oba me nche na. Ezo oba nche na ba no wo se. O se shamin corner me show ani be mu. What is your problem? Why are you going to talk? Edo mo shem na na akokasa. Enu ti no mo shem no man kase. Owusu be mpa so o shem komtra. Enu na nkoma hawo. Onim so oba won nche ma aye bibi ma. Edo owusu mpa do e powerful. Enu akọ obi nche na ebie ni pakro de awo nani. Enu owusu nwanifo na ese owusu mpa moduma. Enu odi kire se mu amon hya nkompa no. Yanche mo na wa hye papa no so kokon doka. Na ya asem ni nyina ni. We de bia ni atiri. Oh, Bishop Professor Lumba. Me dey see. Is it because school? Oh, me say me the professor account no. Me say me the professor na account it's okay. This one says that they are all fake prophet. Greetings to you, or especially WOFA LUMBA. Bentumame inside Asante Bekwai Bentumame. Yeah, that's it for a message about greetings to you all, Diane and WOFA LUMBA. Fantastic program. Thank you. Next time I add your name so that I can actually greet you well. Good morning, home to you all. Good morning. I say good morning to you all. Hope you're doing well. I love you all. Keep on doing. I love what you're doing there. No problem. No, I can't get it. What say? Mama can you? As I can answer. Me pese be kaima na say because me try my hand me samba. Or say no prophet, or say there is no prophet in Ghana now. All of them are back. I'm advising Ghanaians, if you're sick, just go to Fetish Priest Frederick from Enzama and Yenase Elembele constituency. Enzama for my idea power much rem your door. Say me krumni tina menya butre aka or say the person can say and the prophets na bedding in any fake. So we are odi aran say obekọ eye sini ho na wakwa akwaje ya sanya afi na beninam ya no so if say they are all not real. Okay, that's you. Eginasiama yedaba ase. Some of the prophets in Ghana are pure fake. That is why they couldn't actually prophesy on 31st night, and I would like to know if medication is by force in Ghana. I am Abraham from Mansom. Abraham, that's the one we are also into medication is force in Ghana. One way or the other, though you are farm ransom, so but then we are dear. I beg of you, Abraham, no medru.
enka say yenye ne chinchina etwa nti no wonnom ebe kakana no bi ka say vaccine aye coronavirus vaccine no it should be compulsory because yamna compulsory amanfo ebi mu awo ebi mu ngoye ahana amanfo dey affect ya na say bia wo mo dey assign amanfo bibri e kasa bibri, but it's always important for you to prevent yourself than thank you. Yeah. I told you now she mo say Prophet Nigel Gezi atutu bi just wakika bi we di atam e ka so bi di atam na we di atam we di Honorable Kennedy Akompreku e Japan wakika bi a che ne party ne de we di na atam yie na fe we twa U10 afi or the apology e di aba yenkohwe na cho. But what you want to you condemn and judge us? It's me panic chop. Yeah, bomb pie man. Or yeah, I mean, he's a breadwinner for a lot of people. So we and no, I bomb pie. I retract and I take it back. I'm sorry. That is not my nature. I'm sorry for all that hard, but now my bread, it's getting too much. Kennedy, we love you, and let's stop attacking the church. Because of you, a lot of people are not going to church, and it's not good. It's not good for you. It's not good for your account. Let him read the book of Philemon. People must go to church, regardless of however men of God and churches. The church is for God, and God has a way of working it out. Ninyam na o kasa also unia penino no young man, very humble and respectful. What have you made the effort say ushia can not whatever differences in marriage resolve it? No, in the first place, many differences there because number one, kama anymore obepo. If he sees me. Ken humia obe won say Rolex na ne ba ne bon me so me bo Rolex ne bi Galazzo na ne ba ne se no me so me se bi V8 na ne ba ne demo no me so me demo bi enti metima it se ne ba se me pa chote ase enti me na anyame adwuma no sa wo ya yetimi fa abo bi atobo ba so obi tobo ba ko mienu a ese se o chai me no ye na the last election na me say politics enti no ye and I let it go. It's part of it. No brigadier. You cannot become a star without a scar. So I let it go. But Becca said, "O person didn't need it to see me. So I know the memory. I know the mention, man. So me if fear me feel home. Meka we obi esunsun ni pebi ameka. Sa we esunsun kasa na meka. Me krapim ni. Me papa efi lake. Me mame efi edukrum. Fear me wu me film. Fear me wu me film. E home. Inti eno home no bufu pa. Catching say me. So person reach out or no why offend me. I'll receive it and I'll give him love, show him love. That's what the word of God says. I've never offended Kennedy the point. And it was deliberate. There was Kwame A+ me buni papa A+ friend was Nigel Menkasa honorable Jano and me the two me trimo and or you'll be papa. Me that's not my training. Or you'll be cool. That's any person a bit like to say Kennedy the point. How many people can be like him? It's not easy to achieve in Ghana and the world at large. It's I mean when I see achievers, I respect and honor them. But Unja, he should build. He should not destroy his fellow Ghanaians. He should build. If he reaches out, I will say I welcome and we'll keep him in prayer. But Adiaba Akwa Uhiya Pa Emre way a woman. I say as a so-called donation be not your sound bomb pay be man. Into me pacho because the whole world, baby, no one men call ya lighthouse any. It's also with your lighthouse or so best already. Regardless of how lighthouse is, the word of God is there. You read it, scriptures cannot be broken. Bishop Dag basically whatever. But if you rise up against the Lord's anointed, there are effects of it. And default. So I mean, default. You idea. Yeah, default. Take it up. Default. It is when you come after us, whole of no best of it. Prophet Nigel Gezi. Oshe, ehimfa. And I say be a son, say be a ni parado saying, and I want bobra to say honorable Kennedy Japan. Beats me, I and a chop an about. Over. I chop an about. Diane. No, about the Bible. Young Canada get to a bill, and young David in Nomono. It's a Samson, Psalm 37. Okay. Verses 8, Okay. I say, ma abufuo tuncha. Ne jai boneye. Okay. Ma abufuo tuncha. Okay. Ne jai boneye. And how
na ebe wie wo bone nko how ho na ebe wie wo bone nko ma bufuo tuntwa all right na wagyae bone ye how ho na ebe wie wo bone nko nya meka ye na nyi amfiri me papa toilet room problem aya na mnya sofo no na meka obi be yi ano kra na madwa kora no eni toilet room na agent mi nkan jo fa bible kakraka wi won kan Psalm 37 bible ye wo ba bi bebre na ona sofo pepa sam ka ho bi Matthew ka ho bi Genesis ka ho bi unwura so dem nto as 3 times sa quotation wi won se ba akokora because of he omunim what you say nti a se onipa obufu bi a nya wo apra ye bone so what you say wo kan ba before so be ka cho se e ma wo wi anto wo bufuo so ti wo se bufuo ba but e ma wo wi anto so na obi papa didi watem last year so fu panyin edi quotation we nyina agya wo watima to atendedie ni susu this year aba benya ni case no what kind of pastor are you or prophet are you timi gina we so na me kan quotation wi a na ba be yi ya bo after Solomon na sabeta frache na dini mo ha no aya woni me wi ase ko no be ba be di of atem za wo tan no na sabeta frache so yi obi a to obo na kan twa ni ye na hu se bufuo ni mfaso a nka so panyin nka be home so etika won ko kan asem wasa wi achi abe pacho ni pastor tena yesa na mu ye ha embrahin na ate so opum so opo obi chew odumfo se etu embrahin na wo tre se wo opo obi chew as a prophet na jansa na ya na de a ne bu befuo no na efia so ne be kan won so wan kan wo he go nim so de bufuo take action na obeye kwaso ya na mesani de mu kasa ma no fun ableble onim se wo de bufuo gina efia so ne ga twiriga na smon sansam so obeye kwaso ya to obe humi se ya no oboa no no wo hihye ne ye no wo suru di nkomo no ne nananom mu di nkomo nananom ne sole kwa be na memfa so ye be mo bo atom ye ni amekasa mo nsa me yo hempon no wo boa no one day pe na abeto ne na so obi na no aboze di ani ye friends so ye panyini patetire ase onim ye urade ka sana na Kristo kasa tu be ye leader na unkra sa quality ni bia u be ye jimfo ene power unya ye because Solomon akokunto ko wo baby aha papa ye ka so on kasa on za fere papa kasa afere ye be kire kana di pa say ye papa no onye npa keto say ene Solomon ku wie ye no wa wa sa aba so pacho wa mama na ye nkwasi afo ama ye nkwasi afo ogini wudi dodo ene ha no no se sofu mu akasa bi o kan ye se papa kana di Japan uhia me a obonze V8 na ne ba ne use ni use bi obonze spec bi a ne ba no school odie yo makobi ti obonze metima ye ne ba ntim ba cho wo famity ya mini V8 no rollers no rollers ahode we ahode eno susu Kristo so kwase na de ne hoto so yeah wasini nyina ya adijan mo preach a kire ye ntimusi am vie sika nyina mo afode na ya adijan ene de wo nya bi de ka kire se nu nti ona buka na de Japan hunuwa obonze obetima ye ne ba ese mi am nto rollers yo se wan ni bi no na me na V8 mintimi nya Canada Japan ba ma aboa ya so le ba na oto na oni sa aka ni bi no eso ntimi nya mpanimfo ne mantu ka de na akire no enso mu bi gi mi nti o kasa se ya on fa ba ewom ne papa na waka se tia ntine bu ofu no mbe ko to gimi ye se isa magaje na je se wonim kasa because wonim kasa jesu wonim nyansa onim ade na ni atwa ni came to Bible fa no so de ye ne ode be ye ba se ni obi be agree no wanya ade ejeni kwa so de ne hu shem se so so akasa ma hu se tumi na ekura no nyanya me dia e kwa ben so wa se mi fia mi firi mu no ye wo sunsum na mi fia sunsum ne bufu me me ne da tu mi fia no ye wo sunsum ye sunsum a wo no ne ye ko ma ne to da bia esemi na nam wo mo ma ne to biem dini bufu ye no wa firi fie ho na de ofie sunsum ne buofu aka ajo za ade awo ye wa anya ne ye na wi asa be kese nyame ofra me se ne nyame wo se obi fie sunsum watu omu nkomo ni amu start Matiase on ba bi omu di bewura Matiase omu start om timi ya ntimi na bi sofo ba ko bi open na sem plant mi moni di wan so to tv so teni okan nyame mfire wo bia omu ya ma moji omu di ya fe na no be che ba bi omu firi ba ona aje kasa wa kan ne na mi di ya ma mi wo fa se John Dramani mama
Send this barren and this barren in and if you assume the catcher. Number seven is a mamma, so no, I am not man, when you soon chair a papaya of day. It is a way to me carry my donor the air. Now, Joe Crum soon, how crowd do crumbs at the final club at Twaba, on Conny Crum. Woman, Mrs. Sophia, because when him say, some go for your men at home cassetting while committing home, and no much as they won't feel soon, and this will be our be. Do you look at movie? Omana some walker. Comedian from Yenny soon, Grania, my area. Yen enemy and to to me, yet the boa, smart. Now, call Duamara fast. MPP super, or Mumra, go as if you soon a day idea. Who knows man what? Over, no, menene yajani. If you are not no canassim. Ah, now, so Benny, one bet to Mappa. Did I say? Fianna say, Maboom, Punwan, your bonnet. Diane. The time you nipper be a book for an episode, Ginas or the sport, Akasa, or young for so. Yeah. It is all Hamia. Yeah, 2,000 of idea be as of idea, Meshada. And not to Susu or Wadim, 2 Cassachi banana, born in Tisania. Yes. Would you have phone a job a car? Can I yank? You know to one was I denounced and dinner home. I did a record. The Biabos are my way out. Nipas only Pao Casasa Coba Pacho. Nipa Pacho baby, there is a fort. Yesu Christo ban ya ntiba bia da so ogina po obi chew. Brother say there's a wrong. There's a wrong. Wofa so jam there's a wrong. Enu God nsa bonku no. E ba nsa na je la ye no. There's a wrong. E chiano bi obi ajimi no ajimi tiana me to bia me dwan kakra ba all this. Open the pass one happen asa. Dan. It won na je nkoma ye starting week munya bi e leading eko. When twaso ntama ba bi be wie no no. E ho no so ne e me ya ne se omo so omo do ne ne. Na ofanetano no okowie ni ho wia wo so munyina so na ba beka se yanka se ye kan yanka se ye kan yanka wa akura na wa kan fit tete ye nya ma anka dabi ye tikrom a me na me abira da ko first so ye fake banyimfo nyina didi fa ho be say because ka ma me try ma me so asacha na no ye nyina ye fake anka wo se panni bi tena TV so ka sa WOFA LUMBA abo adwuma won tibi ba sa tam ne de no mutimi di watem am be tue ni paka Yame, be ni paka. Alright, nyambe tia ni paka na mpacho so ye papa se na be ya sa nyambe chiaka no ebi ema so enche bia be telephone lines no amma wona wonso wetimi abemu na watchre wadwene concern the story said they are too just so far, but then let me go on WhatsApp na mention messenger about her making ka ba kumi no and farmer quickly. I have this one that says that the offer is very right. Gazy is fake. He is not from God Almighty. He is from Abraham Manso Edubia. Abraham, yeah, that was it for this one. Good morning, Diana. I like okay, I'm skipping it to the next one. Okay, let me skip away. So this one says good morning. Good morning to you all. I love the program. Keep the fire burning. Of course, Prophet Nigel Gazy is not real man of God. He's fake, especially the video where the lady has really exposed him the more. They are all fake prophet. Greetings to you all, especially Prophet WOFA LUMBA. Is it Bibi? Okay, Bibi, thank you for the first time. We do the account. Maybe my lines no. Okay, my men share my last video number. You be room. Stay with us. We are two. I man, I'm police ni back. A bomb me no. Say me can quality, but me should to we beyond to achieve 1 million. Omo Jimmy 5 million. 5 million no mo je no. Me ni time I meant be court. Me court ani me kuro munsuo na yesu oni. Me kuro mu no me court ni. Me court ni na yesu. Me ni mbra me court. Me so me nkuta wi na me toto achiwo. Si me kuta wi na me toto so me ko poti wi ni kire me. Na omo me ankof na mo je 5 million. Na omo sa police sa ba ko sa e bo me ka ho. Me ni mbra me court. Me court ni me kuro munsuo. Eti me ya sam no e be ma me kuro munsuo. Na wadi ama me. Na yesu na wadi ama me. Nana me ba ya body nana o nana tamimu ya me na me gina ha nana me drive akwesa man kesa ko toka tai na patrolling fo hu me gina ai o hwe me ka ni mu no police ni say o me ma to we ato me back seat
Bisumi mkuta wi amato me back seat. Ina ko point wi chire mo back seat. Bisumi ntu wi ntu wo but no say ma to wi ato e ma na mo hu ti police ni ba ko e bo me mienu. Say me kan kwale bat bisumi ntu wi bia ntu achi wo mo ye. Mo jimi ska 5 million. 5 million no mo je ye no. Me ni time am be court. Me court ani me kuro mu nsuo na yesu oni me kuro mu no me court ni. Me court ni na yesu me ni mbra me court me so me nkuta wi na me toto achi wo o se me kuta wi na me toto so me ko poti wi ni kire me na o me handcuff na mo give 5 million and o mo sa police ba ko sa asembe be de bi abranta mu hu no e wo video ni mu no e taxi driver na o se o drive akọ asaman kese ho baby e na police force say just so mo hu wi e wo no ho abra otimu say enye wi ene omobo no omoyire no oyina no ba bia enye ye esi bia senso de no kra ba ko pe wonim se wo ka no kra nko ade asebie so sebie nya ado ene odi nana no bebem ade nya no kra na aka asema to me so o ka to me so bi ma no ba bia enye ye dia o so no ni ska de be court on court nko ye hwe on ko ne aye kobra nemum no krom nsuo no krom abosom ene odi a police fo mienu no akuja no say nananu mai muni masem monfama me isan say ya jeremy mi yima no baby enye 5 million taxi driver utimu say ahwe krampo a ne kawo na sales ofa dayan areho na min shabrante onto ne nkom no ntre na him o man ye man kotote ma no mi de duabode ya men support but medical so to for say nyempadimfo ne ye no small time will come we are seeing a abo because nipa nu so ori ti obetim de yina no ebi na na ade be kan ehu ka me demu a de chese okopie court no oni kan ni bi demu a wan hwe mra no enko se to kan o di asem na se wo ye ni se di a ene ni krom no hwe no no se fata na o de aye no na emu efunu ene mo chi ne ho be ye mas ye ni ka se ye ni se ya ndu ya mituma bu no fu se ne ma bi wa you should let it go. Let it go because Ebia. See your kissing Naji 500 Ghana no he should let it go. I only me here. And no can say Ebia on why any time 500 Ghana but I no na ashin India. Offer. Offer. Forget about the why ye. The why ye no say. And no so the ye obi e bondi akwan ka medru say oh yes sir. I don't think so why ye. Oh yes sir. But me too for na obi anyene de na ma futuo na ye de. Wo ti asem na se. Wono na mwe wo ti o tie kasa ni mu ye kura na bituma ba so oni mi hye. Madam na nyono na de wi ni kura. The police force wait monitor say o shi utuka o betima ye obonesa. Wo ti asem na se. But yan kwa police force so dan pale na adwuma no ba ko nsu nie. E de mi mpani pa udwumi hiri si obi adwuma no wa adwuma mu nyemu adwuma. On petrol ye woni de anim. E kwa mo fa so fa police force no bebre ye poor. Yeah. Then minimum for bebre wo mi kroma o mo ye police a sila o mo da so hye. Ebi ane mo energy. Minimum format for bebre a sabita fra o mo ye informant o mo tete nkofo to ya fa ni police sa nkofo na dream fi wo mo tirim. Eni po timi no ya ade anu ho ba bia ya no akobo amane ne abecho boni wo ni tirim sa ni pa we be ye police a e kom de no betimi na damfo na plan se ye mfa se nkoye we ni ani bibi kakra ni di na ho akatua ni duabo na ye bo mo na Ghana force ye nsu ade e maka Ghana ban betie mi a omo mfa Ghana law mfa ye syllables so you get to know say police you say you offend usu you say you offend Ghana mra and go mu sisi ya sa. Okay. Because I'm not say some Jews say I'm Africa musi na wo fa omo yimisi so mbetutu mbotoma ni ame ntutu mi botomu nchi omo emre nsi ho kwan but ye ni mu nti no obema ne kwa mande ne sa hye botom da bia so omo hye omo gloves na gloves is so the wi na bone top fashion ho ba bi no ne nsa wura mu oyi pie no say e ye wi no botom no oyi na onkoka wasem say oro so hwe na nye wi wo di asem na say na nka obi onim wi no no wagimi kura no no wo no de wi na to kan ni si so wa akire no adrawo abeto say me dem ye gangster ni wi ni da akire ti mo nche me ne yenko police station what do you say na say ejidan omunya say suban no. Okay. All right, my baby line is not so munya say suban because they say the duye ya wabo die bebe nyom say wo mu di for there bebe nyom. Yes. Okay. Hello, good morning.
Hello. Hi, good morning. Good morning. Medo for my NTO, maybe I frame me fini within. An opinion that was a friend Richard. Okay. Because every bono East region Bricum. Okay, Richard. You see Mopa, Yadamasi, ne, Edma Mobo. Shall WOFA LUMBA Mammy. What the WOFA Sieba, Koa Winning Meda. Miss Miffy Bricum, Bonetti Dompa, Yadamasi. Now, after medium weather. They say, I saw for now or Maban. Mammy. Say, and Jama, sorry for the boys and pass or you. Or my am a boys and pass sorry. Or Mamma boys and pass or the Korabat. There can be dear, yeah, Yamedi and Boafu. And you know, of a damn parent, so Yamencano, no year, mamma. For year or mono, I feel in Woody Echo. It will be at the assistant party. Then you go back to your monso capapa. You bet you more capa. Mr. Ghana and Eddie, they say, but yes, I was saying a fire for fire. You hear the fire for fire. Be as a Canadian. Madam was a fireman come. Yes, that's fire. You got a fire for fire. They say they get to cool. Hello, good morning. Hello. Hi, good morning. Hello. Hi, good morning. Hello. Hello. Good morning. Okay, I want to make some review. Some review. Number see that screen so pick it and then give me a call. Hello, good morning. Madam Formation. Hello. Oh, I don't want to make a but so hello TV no. Said I be a better menka. Hello, good morning. Hello. Okay. Hello, but good morning, Madam for my NTO. I'm in about radio out near Bemenio. Diana Bagogena, the work from Asante Bequai. Okay, yes, you. Bema 10 gram of food here. They didn't come and share a food and I'm in Germany room, but I'm in your bad. I am in Germany. Medas. In a fact, about the damn for farm, and I can't make any answer or soft gaze on your software. You can't say Ghana and Kurana. The young Kurasa on your software because on no one of us be in a gap. And I'm here on that. I'm in your bar. I'm in call. I put it for when never go out here to phone be in ya. Because I also to a real Kurana Minyaman or a better is going some bono. Oh, Ghana branch has I thought what you will be so here. For a Gamana on the first is or bono. And we say, or see, I say, bring your damn palitimia. I put it for a million never go and fata. A woman, living so day. And call moving. Because Ghana for it for much the moment I don't want to it didn't say more. Go me out. Yes, your vampire was so bad, man. And yes, for name, for one if you know, on friend woman, or Ghana video, put it for a video, but at the choir, and no more just uncle for no more year, the choir, no, and Pekura, because put it in the Quran or the Murray, the excellence of video. Yes, wrong, all right. Yeah, that's it. Okay, thank you so much for calling. Hello, good morning. Good morning, Diana. Medo, I want to say. I don't know. Nice one. Lumba, yeah, you saw. I didn't know only Pekka, and so was a totally a throw. Yes, Nikita, the name said, oh, that children were one of. And they are how any money. No one I say, I didn't know. Maybe who so may open the assembly, many them. Kai Hitamino, I'm in the Musa, the mobile, and Masato, at the end of the maybe a Bemano, you are one yellow, and no one council, and my yellow police photo, and as I say, near medical. Okay. Like a stray and papa, now parry. Oh, man, the near doesn't call police photo. If a player will not so, the Korean and Swanny. I bought a box of you. It's on one of the okay. I'll send a video of what at was. Then I'm only a that's it. Your chunk of phone, and it's to see the Bema and Aquani, Tassidavani, no question, and it's John Pa. Hey, as someone say, now can I beg a canny diabona and more? Hello, good morning. Hello. Hi. Good morning, my dear. Ain't you? Yes, if you are going to have a friend, okay. That Lumba, WOFA LUMBA, only Casa Papa, and I asked my person, Canania, Yankasa,
nyame nhyira no onim nyansa nkasa amen onim nyansa papa onim duosi kasa nkasa enye bebi amewo emuwala nka meba no hopa ma akyerɛ me kasa wa kyerɛ me de wo a wosi woni onim me hudi amenka mfanfa no ho nyame nhyira no onim kasa papa eno anaso ameka de amoka ni amenka bi mfa ho yerase all right, God bless you. Compliment na yaso me offer de wi ni mo ayo bo bia the nation sanko ba kope. Hello, good morning. Good morning. Medo macho ejojo Basho body chairman enko. Your family so the better self Kofodia. Okay, Kofodia for you. Na I know for Lumba na pesa be bwana paso. Okay. Okasa. The casa for the casa manyansa. Ana yaba pala integrity. Yaba penso. So say abayo ani and WOFA asia. Menya sure say na office ana no mo. Na omo them because na abayo ani she nature. E ma e be da o she wuti. Ana na abayo ani she. Yeah. Out with the down panel so. It's much like you way. Then says I met you office. Just so there. Okay. And I know what down pass. It is okay, no more officer and yellow crate. Okay. Madam. Yes, that's it. I think some of be two calls. Hello, good morning. Hi, good morning, my dear. Pacho me free boko. Pacho boko. Boko mechia munyina mechia dadi lumba ejoso wa ya onipa okano krepa okay meta frehwe ayi na me frɛ but lumba de wo ye mo de wa ya de nyame shira no nko so a no nye because me sofo but na asem na ye me de pa nyame shira munyina nyame shira nyame mboa mu nyame mama adwuma nko yi nice one damase. Yes, so yeah, that's it. Obadi inshallah bokufo yeah that must say. Hello, good morning, my lady. Good morning. Good morning, sweetie. Mpacho into. Pastor Boston Kafa Royal TV. Oh, I have your KOOWAA TV. I have KOOWAA two nomination. Yeah, KOOWAA didn't you? Hello. My darling, Mpacho into. Paso ofa na mpese me bona baso. Okay. Ofa ya minshira me pa. Amen. The professor minshira for the brave. Okay. Nyamisha ofa so. Asem ni mfilo no nya me ofa. No offense ba. Ofa odi. Hello, good morning. Good morning. Good morning, my dear me too. Hi, darling. Nyakupandom now so. Okay. Pacho hi no station. Me pacho wine. Mbasha also yentio. Hello. Odo mentio ho yonko. Odi Lumba no Jerusalem. Okay. Ahwe na chepa ba me ho no. Nti na de Nyankopɔ yɛ madom. Ibie bi tira na of course. Okay. Nti no Pacho mbazeno some of the start program. 6 o'clock. Anopa no nsia. Yes, so yeah, that's it. Nyame nka on so ho. Anopa no nsia ken 6 a.m. na yatena se. Enti shene so my. Hello, good morning. Good morning, Diane. Oba fefe. Odo, why na me Oh, Doma Hinkro for more to say. I don't mean nice one, Pacho Yentio. Kakana, the person can fast off one idea. Okay. I dear about women say, I saw for in said near my being so now. Or moon share a deal film said enough for Lumba. One say, Philippians chapter 1, verse 15, Ekansin be, or so be what to painting away a dear Juma, obedient to Quape. Obi so kan senu no kurem na de ba kwa me pese asofo ete afense when spanian kan chi obi say obi tuma stop on concept because bible aka ewo osenkafo 8 verse 8 say obi ni won so tumi say obi no kwan say obi ni oda so tumi no enti police spanian
dear support here. And a dance a boy be a new mother date. I'm a young be a queen of us or in Yambichuma. It's just a more for I can offer. The more to rate. Yakupon papa and then come out with being a day. Offer the Soya Mamma personal number. So I saw it to you at the mind, you only paradise, and papa. All right, yeah, I say I don't think say it me for call be the phone no ABC offer and then you too na ju nhire nyina ma offer twem na me mbonra na me hade me pese me dey obi a message okay me dey obi message e be comment pegidi bia. This was a good morning to you to Home TV. You do all greetings to WOFA LUMBA. We will follow you everywhere that you go. We love you. You pastors no dear. Asem pese meka nkase asem okay me comment nim so dey siba na amwa me eno no ayan ye kwa odifo na ye bua awiemfo ba ye sponsor kese no papa no se anope wo pompa e bo anu abeda nempem ena o odifo radi nyankopon insha ba nso asende me message say o follow o se ade ato na ni ba still wa wi ana ho say follow e just na me ekoto tefa no kase Mr. Yabua oni ni akofijo omo ehwe ye che omo kwanso nkoso kana prophet na akwa Isaac no what to say ka che ne se me cha na kese bro nya gwa me na akwa akwa ka ti me hu na nsa na ato awadi chance on so say me ehwe me am of aso usu bem pai go prophet omo nyina ehwe na opambo ebeneza da akwa ya papa de so nim se ma cha nkwa me sorry omo so ehwe ne Royal Light Aluminium he Andy mechanic ono so ehwe adofo ne doso kasi abobodi ya sorry ebe na so twino so be yi but I didn't mean to mean anything, but Manita, CEO of Anita Hotel. My channel. I'm one friend was so far, but as social more, you know, a tickle one from the day. Yaba. My child baby, I will be as a PC and come here for CJ Fashions. Oh, Kumasia me Kumura, come here, someone in the team, yet I must say, I will be a Moshe Mata, 0268505021. Call him now at a DB absorption or also in designer and for more, then more Emma, and your fefe. I feel faster my AOD4 and I boa Bible Center, and it's just a more Mugufia Muhing and Mama, my Balabasi, and I say to cover number 1, number 2, Kikam, near Daddy, Bemua, draw Bujangana, my Dabasi. Take a different show here, the one as papa, and the one messages no, it be bear, but indeed our best in Denti, but no, sorry, Monday, one break, Pina Munchman Kangam for Mohana, Munsumu de you, what done, Bossy for send the one message one, but one cause went to Mamba and see a Monday, one for now, one for my name, director. Hey, Ochino Zo one, the only one, bam, that you obi anyho. Nigeria near branch ya wabeka ya santimema ontimi enkoni chrome abium or no your friend Ochino Zo. And Afe, executive producer, Ora Sam Darkus, me CEO himself, and Okunche some good crata so Eddie Mama Betnaha to be pito so Emma wants so what's here. Afe Abe, and also Ebo Mechi Dom. Ejumedi na esi hamidi edi Diane edu hene Jemfi kwate na kosia adomdomea ejoada yebisaba no nsia kan na yatena se enti telephone to telephone. Have a fantastic weekend. Bye. You would D4 and you would D4. O D4 na yabu awiemfo ba da wote se wo WOFA LUMBA metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem simape na wa hunu se ope baabi pa ope D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo ha ukure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se mewom ne se o yale na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape kurum ene ewo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia oye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wote na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na na yabu a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma yakwa wo se yemfa nche kwa media medwuma media ne se
menya me som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo odi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase wo bi o dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na ade beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame animonyam ene ne kese ye me number wo hwe me kira ko ade benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame animonyam ene ne kese ye amen. For aha eyeba heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eyeba heba center ye arthritis sa na broni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a broni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobɔ ntokro anase echim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no ote yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkasa se enka nche odofo se fasa ha ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye ndompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo ndompe ebasa na eyi echim srade ensuo enyoman kitinkiti bia na se gregro na cartilage a esi endompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetene mfise ndompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsem a enyeye osori gina ne nan so peso nanta ni kotodwe na aloke ontimi ntu ne nan enwa nante ni nyina ne se how abetena no mpenim ba no mpesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center aye chi akwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehon so ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori aye friend of Faith Evangelical Ministry na udru hope wose ohwehwe ba ye beche onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ena so ofia Showman baso a ubesi 16th junction ti baby abesi bia no wose ban herbal center ya so efoforo ewo Sunyane Polytechnic anase Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwanimu udru ha wose opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena efoforo esan wo ho nti baby bia Ghana mfana wo bia no de aka kire ne se fa unompemu hawo anase nkasa mu hawo a unompemu etutuo usisi achia ukotodwe wonante so a enyeye wo spinal cord kaseti ti uno minua achia wo anase eju asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma obekoto so akon awumu ade ye adwuma eno ne me yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante tietiafom kinkimdu ase wo bodo me paton eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a esi ni trase no me paton bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo aye woni nyina no ehọ na wo betimi akofi se yaje abaso bode ewo sa ndompemu hwe ho yade ho hawo
enti baabi bia ni wo a wo fa wo ya so ye ho a yenye wo ndompe ho adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te yenka no fa wo haw ni nyina ebedan ba Herbal Center na ye moa na ye ntu ndompe mu yade nyina ase emfa ma Ini adofo aha eye ba Herbal Center